What's the funniest rumor you have heard about yourself? Right. Diras noinigi. Oh, I say kano kaya lalumbagido adudo kuiri aduna dialogue sa kitang soira gaso ko ngakpi ganina katase. Welcome back, viewers. Today we are joined by a very beautiful woman who proves that dreams have no limits. Acting career da my partner changchen bakhakta natana hazik education gi lamda so adukimatik kumang chang na changchili haiba tare. So mahak se seng na hai tar gadi acting gi career da yam phajana hora aga hazik se education gi lamda so young generation sing da adumba inspiration piba actress amakakne. Welcome to Mina se Sonia Samjetsabam. Sonia Khonjel gi mai kai de taram nok chari. Thank you and ahamba magtada meeting tabiriba pumna makpusu khurumjari. Sonia nungai ba kumai tawri hajik se. Nungai ri hai tare nungai na lairi. Okay. Education gi lamdadi kari kumai tawri. I say master loisangre aduka part time haina ama full time part time haina PhD gi laibdo ina part time hoina choose toraga PhD makha tawthari ai somda ai gi tongamba career ma sulejabani na. Okay. Ado career ga ngasai gi education na PhD part time PhD su tawrim ni na ko. Kari gum matam da complications khar lak pra idi schedule gi matang do boiro kai do boiro. Hoy adudi la yam thina la hai ta yam thina le am complicated oe hai ta somda ai film gi schedule pi ba hai se almost 10-15 days dum change movie ama gi de ai ithanta gi ro kano da senda aduna somda di tha khuding gi update pi da badia de gi PhD gi so gi progress gi aduna kitang di haide khara luiye and then above that survey chat pa khot pa habam sulai bani na sida ni mung chum na khoina yumda leiraga phamaga dum lairik pa bado natam ni na mo khoina chathok sa sin tawba ma suda ka tarak bani na kitang aingon de luiye aduna matam khara de mung si careers ka kitang mix up taw dana ba na aina asom mapanda muk leiraga research ang mai khara onjin ba namit khara tha khara gi le som da mung thola ga tha khara aingon da pizza ga mo acting career da mo mai onjin ba tu mai noina taw. Okay. Sonia ge education ge background se khoina tajarak pa matam da yamna haidi kani sep phazana tawraga lakpa da ge acting career rom da yengak taraga so yam angang oina dum akhoina su ujarak pa matam da ko yam angang oina acting career da change and then adui mathakta amuka adui matam do metric thadriba male ko 10 aduga yam thina surprisingly dum top ko oirak pa ko ado education gi background om da lakpa matam da kari school daga tambir ki kamaina horakhi I say amna akoi gi nursery gumba du kadi akoi lekai gi Cambridge school da du da tam duga class 6 pound na NBS tam Nirmal Bas duga 7 dugi mathang da 8 pound se St. John Andhra Pradesh da tam school jam change sa ba ta maram de su makal experience down in ko school se aduga class 9 10 na mo Guwahati da Miles Bronson Residential School haina adu da tame adai se yum miss to bahor Manipur gi haide school gumba da muktam ninga pa se 11 12 se mega Manipur da tame andu mutung da di mo ai graduation gi Bangalore da leba St. Joseph da tame adu ka adu mutung da master sem Guwahati da hal sam da adu Guwahati gi Royal Global University da master se taus ta bane. Okay. Adu haidi education gi lamda su samna hara kan da yana ba average student oi diba ko koina uba matam da average student oi dia do acting gi su soidana ba dum tawe sengna hara ga di ko acting gi line da so dum soidana ba dum chale and then education lom da su in ba ma ui ba ko so how did you handle all this stuffs hoy haze hana di average na te ka haiba se ayam pong na haiba ngamame ba do hosik te se average oire da na khalak pa do maram ni thabak se loi mix up tar pa gi amasu lo yana ba oi ba gi ko mayai da lei ba do oire ba yam na top level da ka ba du ding hamdre and acting da so hai acting gi oina de ai kan na di hot na sai but again chahi ma da film mayam kum ba sungam de idea top pa mayam da oi ba ni na
aduna yam ka hena du sum top level de lei habadi yaroi ba adagi de education da lak pada so ai je hasi yam seng na habada ina PhD bu to bo gera yam wana ta we ba compared to ai atopa ai gi batch atopa research scholars me am hen ta we ba moi gi mar di moi gi matam do lei bani na du da focus ta we aduna yam makok ta di leitre adu ho ai angang oi ka matam da di matam se loina ma khaidok pa ngame and adu matam da ni khoina wa do se worry to do se okay exam tha do ne ma yam phang do ne and kemta imung gi awa ba pu ba or ama kemta yaudri da the problem kem laita bani na education da phazana focus to bangam ki khoi gi movie gi schedule chin bo oiraga su ko dum angang oi bani yam energetic oi ba du matam da di so hoi adu matam da di education da ise kitang okay dum yam top oi ga ha bi da hojik ti ai hai bangam dre but akhoi na urak ma tam da haidi education ge line sida yamna samna har kan da maming leire hai batare ko maming leire in the sense dum qualified oire ko ado acting ki career rom da ung lakwa ma tam da kari award sing phangre hajik phau da film ke amu ko changsan gre han ba so oi kungmi ba film se hoi film angang oi kan da child actress oina yaw ki bu na ama oi ko lead actress oina ga yawrok pasina karam ba film na ga hale ai se film gi award se angang oi kan child artist oina horok panina best child artist kaina ga phangki ba se 2013 da and supportive ta su phang ba yaw khre aduga best actress oina phang ba su yaw 2021 dai da dum award achoba phang ba su yaw ma cha phang ba su yaw adu yam seng na har handa ki chahi ani hum swai da di kemta yam na film gi line da yam ka hene achieve to ba di oide maram di ai shu atop da focus to ki ba gi and hoi ai child artist oina hozarak pa ne ayam bana ko gi celluloid film yaning amadi la sida ko gi angang ma cha gi isai gum ba da adu da aha ma khongdarak kim ne hoi yam literally khongdarak pa haraga di icham cham na haiba film se sida yaw ki bane ba matiem ka second tara tram mu khatang gi ne aduga phazana yaw ki bane na mairan bi ko gi home production ne da yaw ki ba da ko gi da google ga act mina ki ba film oi doi ne adagi khar lairaga class 9 loir pa matam se sidagi urai nung haina ma didai din men lead role lo kreba urai nung adagi music video da na chinghi manam adamai na thola kre de tap tam na dum hora ki bane okay mai pak na dum changchal lak pa career ne acting gi career se su ko dubu Sonia na kano haidi PhD to ge na lepuri ba wakhalon je acting room da gi topa mafam ma da kari oining ba phawru gi oidoino kari atopa vision atopa lairibra kari ado aigi vision je yamandana ko mar ta di disadvantage me amam sulai aduna smai harga viewers kaina aina influence to bus natte ba just adum lotion ba ba gai di lotion bio aduga asima di lotion ba di lotion bi ga no ba mam di aigi footstep khudi mo loina ma follow to ba ba di natte na ndo hoi PhD si join nga kan di to ge khan ki ba natte no idea adum ko na masters loir ama tungda aigi di nga tangi khalak pa pose to de ya de ngam de ya de have so muk lai ba gi go aduga kitang teaching ni line da su changba ani aigi vision je ka haitare aina kaino mak thabak tawraga di kanano mada kanaba phangba thabak to adu to pamba isagi more than salary phangba ade isagi kanaba phangba dagi hena aigi knowledge dagi kitang mingonda kari pitho amba yai habase or knowledge ta natana seba kari toramba yai habase sigumba thabak se amna pame ba na sum atop options atop myam su sum yengak pa okay teaching line se changninge na khalak pa dagi professor gumba se oininge ga sum haibda haidi oiba oidab na ma oire but kitang knowledge tan hoba ya bagi line se yengak pa matamda PhD se sigi line se changjan jarak pa okay ado hojik se yamna kahini big turn na mamugla evo ko artist ki family oiram badagi hojik se political gi ko family amamuk oirak tore dana baba su handak to kaino haidi handak ki general election da thokani haibagi maina khoi su tajare do sigi ga lambis da lakmo matam da Sonia makhata na politics rom daga follow tawning bagi apamba labor society si daga haidi ngasigi administration or haidi legislation gi marak si daga involve ka tawraga system si da hongba purak ningba or hapchat ningba
power kari leisida ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯣ apart from politicskꯤꯗꯤ nothing from my side as of now ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯗꯣ ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯊꯥꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯏ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯆꯟ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯀꯣꯐꯤ ꯑꯥꯔꯠꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯄꯥꯛꯅꯝ ꯁꯤꯁꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯦꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯔꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯊꯦꯡk you Imphal Bakery ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯒꯥꯔꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦ thank you so much Imphal Bakery thank you ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ all the best and thank you again ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯔ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯎꯖꯜꯂꯨꯔꯣ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯊꯝꯃꯨ ꯌꯥꯏ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯁꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ एजुकेशन ꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯜꯂꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ versatile ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯃꯥꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒ ꯑꯣꯏꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯅꯦꯄꯣꯇꯤꯖꯝ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥ ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯈꯣꯡꯗꯥꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯈꯣꯡꯗꯥꯒꯦꯗꯤ ꯈꯟꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯐꯣꯛ ꯗꯥꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯁꯦ 1 2 3 ꯁꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯣ ꯖꯠꯁꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯈꯔ ꯑꯍꯟꯈꯩꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯜꯝꯕꯨ ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯅꯤꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟꯠꯀꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯨꯝꯁꯤꯔꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤꯗ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯅ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯣ ꯆꯥꯏꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯒꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯕꯕꯥ ꯂꯩꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅ ꯈꯨꯠ ꯁꯝꯃꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠ
ꯇ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯒꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ngasi ba work director ma'am ama work tongminare ko khwaidagi pamba director ka leibra or film set daga khwaidagi hoi mabing makpandraga su film set manung daga changa kanda yamna keni pamdaba director haigadra maung ta daba director adungwa thengnar khibra thengnar pa matamda kamai ge handle dore si ma'am se loinamak makhal makhal ne loinamak manai haibadi nate ko adi khadi senior ne daga kharna dum akhoigi lenga da tholopsu yawi hazikandi aduna moigi ke haitara principal khetna basu yawe moigi way of directing su khetna ba yawe khara amadi yamna checksin ba kangu gaidi prom pa base khoi manipur film gi yamna prom pagal le dialogue se pangna pha base pang yaw de rare oye ba aduna prom tawna ba assistant ama thamaga khoi direction director na phajana khoi gi acting se yawbra yawdabra na phajana yengsin bi basu yawe and khara amadi dum akhoi thajabagi budi arabni ko khara amadi akhoi da dum thajabagi okay prom adum pathoga akhoi se acting adum tahanba so acting je soirira soidrila what tabra habado yeng da basu yawe ado adubu ngamna badi loina ma hotna badudi oye ado khetna bai ji di khari dum lairak tabani ado ai gi khwaidai pamda ba habadudi leite khudi mak loina ma senior director khaisu mayam puthoa matungda laine thoklaine leirine ngedi anoba tholai myam siju tungda mayam hen improve torakadauba leiribane ana pam da haiba dudi tongan bam leire aduga loinamak nungai si phawgi te nungai okay nasu nungai ba dumaina adagi acting gi career rom da se hana achieve tawba ngamba oisino do makha tarak poina ziki koina Sonia na kumakpa film da mayam naga yamna sum aigi oiba kaino da ko observation da yengap ka kan da lekai la lumba je mi am pam nei ba ko duga imoinu ga na lekai la lumba da gi hadi ngasi gi oina ngasi episode gi oina actress ama su kawrabani na lekai la lumba da gi dialogue ma chang khaktang pick up tawraga masa am thambi ba ya ga ja lekai la lumba gi do adu do kuire aduna dialogue se khitang soiraga su ko ngakpi gani na ka thajai sinse ke none khoigi Thanil Thoi character se ko Thanil ga nupi ma ga unaramba sadoine ba da Thoi se laga mana thengna bagi wari ne Thanil noi dei do kaino e nupi go ina bagai he nupi nang phami nei do kana no khangbra ai gi ne bor oige do ba khitang ngai rabani amukha kanate mangarak chenthok chensin tawraba anu katang tawrage atopadi yam phana ningjangtre kaposu yadramni na palette dum nokmina da acting se am phajana tawbi gram na phajaba presentation ne hedi duk yamna kuiraba film amagi hedi film da gi line amaga lokthora ga sainaga mayam gi damakta viewers ki damakta sainga tawbirak pase hedi yam phajai tare ko yam thaga chari ado ngasi ba acting gi career da lakpa matam da wakhalda okay sima de itore na I finally made it ka habado kari film daga oi ki bai ka yaubra sise liklam tung ilakho haina film ma da gyanan gi direction da ama thoki adu da so ina best actress punky 2021 da adu ge film de kitanga gi character aina hana saki ba character ge kitang khenai so like oh finally have the hosi have the adu gi keno da phaw gi ba ngwan da haide aingon da punsi da thok triba pot oidene role se widow ma gi role ne ba do aingon di adu gi keno se character se adugi role se amphau experience tawdriba role ane ba oidoi se aduna phajana da gyanangi matengi matungena mana direction do piraga phajana explain taraga aina haidi ai best level de di tawki ai tai aduna aingon di do anoba experience mo oibani na kitang khenagi okay ado nasagi hoi film da different oiba character ma amama role ma amama lore ado makhata na top yamna challenging oiba character daga kari character ga saning ba yauri kari sadriba asyam lay aduda asigi opportunity se pangna manipur da phangdaba adin ai movie gumba se am pa me de movie se am yengal so
movie yeng ba matam na chumna wari do yeng de more than wari yauri ba storyline de handle na mo actor actress kina tawri ba acting dai videographer ai kino videographer oige khandraga su ko moina lawri ba angle moina lawri ba shot khula adu mas yam yenga le ba ana yam na challenging oi ba ke hata role se budi lawning e suppose for example yam mana di sida khoi manipur da di mo family gumba then husband wife boyfriend girlfriend dumba yam su oye ado aina lawning bana yam le yengon da as kino okay nupi khatangi role oiba hadi any no kanam yaudabida kanam yaudabi hadi magi partner yaudabi magi husband boy gera ma boy nupi singi individual nupi singi wari ma khak oiba da yam challenging oiba da adu mas yam na kumninge ado khangde laiba pharaga di phangba so oiseno phangdraga na ine puthok ba idene okay film ge ngasai gi Sonia na ha kan da hidi angle yeng pa shot ke angle yeng pa ma tor pa adu me am se Manipur film industry se de kitang leg oire na dumai log jage ko dumai na di low trasi aida haidi hojiti yamna su improve la eba yam phaja phaja ba yam su thoe haidi aina ngasa haigi de youth ta akhoi gi lenga de bu oigera mayam no ba mayam thole and hanagi de su ko hana tawram draga su maram di chatna bini na hana tawram draga su hoji chatna bi gi matungina mayam di dum ure ba hoi yamna khoi gi level siga Hollywood ka compare tawru ba di mu ya khiroi dum tap na growth lang cha do leire ada growth yam leire duga difference yam leire hai ba yam na phajaba adum screen da uba phange ba okay aduga khoi gi film ge industry sida Sonia na change ma purak ning ba or something upgrade tong ning ba hai kadra sungbadi kari lei hojik sa film industry si ge manung sida aduga mayam na uri ba khoi na hajik uri ba typical level film industry ni wari je samna hai kanda ayamba viewers sing hai kadra ko audience sing na Manipur film ma tholam dai matam da trailer ka tanging bada hawdoi loi ba wari khange kana so sungma gi matang oigira kai oigira kadom site ga upgrade to wa ya ga ni hai ba gi asa ga leibra kari leida hoi abdane upgrade se atopa technical adu ada da gi na theiraga ko thaido ga yamna main problem se storylines ne ba ado haiza wani ai samu su kummi bani ko hairisa ado Sise akoi film gi side film industry side ki moral sunate ba sometimes akoi na atop yam challenging oi ba ma putho ba matam de audience na yengbi da ba se sisine ba yam na pharak tar se aduna somna di mo market ki kai gi khalak pa matam da di okay audience na pami se ke audience na yam yeng nari se ke no yeng a kan amuka adugi chana ba do hekta puthorak pa do na ayamba matam da dum khangna ram viewers na ju khanga ma ni hojikangi storyline se kamai na tawi habado isamu su saruk ya ro ba ni ko du ba series or movie kaya amada ado aina su deep down di ka hatare yaning da ba dialogue mayam yawe ba ado aina mu haiba ki ba haidi aina hairo ga isa haipa saba ta ga dragon ba dai min nung shiroi dragon ba dum ba oi adu so ai tap tam na handa mamangi podcast mamangi interview gum ba loba matam da di ko adum seng na haire ba hoi ai kumdi kume adu mathang da gi di ai adum cheksilani wari se adum hana yeng tho ani ba Maram di wari se phajare khole ki nupa nupi smaina thungnare khole yam phajare adubo manung da ngangnari ba dialogue sida di kya aina khoida da ba haidi kitang amada effect to ba khopa mayam yawe ba yam keno ina hydra su ba adum ba storyline do change tawninge and aina hydra su nung khangamani da haidi kitang imu manung gi bo samna kana nupi bu ngasai gi dialogue sing du da nupi bu yamna sharana na portray to ba nupi di si ga da bani or nupi di something keno ma pi gi bodo rules ama set tawraga thambagi ta adune haise nupi ta gi sunata namu nupa du su chamana na adugi awab du pi doini maram di okay nupa oraga di khoi jes mai oi doini ko nupa oraga di si tawde ya de ko nupa di si responsibilities se so chamane nupa gi su nupi su animal portrait khutau se yamna fix amada dum taw give the hana gi mindset to dum lai ba da kitang change pura kadra ha bese ibu uda ba and aina kumkhi ba film da so dum mayam yawe adum yam seng na ha ge ba kitang aina ngang ba dialogue ta ba da mayam yaw ki aduna sometimes regret cha ba si yawe ka ndi ro su kai diu pa le matam di da di su dum nauri matam di okay film ma phange okay dum ai su film industry da work tai ne da dum kumma ge kho lage na khan ge do hauji ti kitang sum tap na changes se
ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯅꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯁ ꯐꯪꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯆꯥꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯈꯩꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣ ꯍꯣꯏ ꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ Okay. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ acting plus education gi line da samna har kan da nupa amana phau yam line manage tawba ngamba kaino di natreba hojik Sonia na changjaliba botse sengna hajar kan ado coming to that women empowerment and feminism sida lakse ge ba akhoi hojik Manipur da yamna hot topic oi badongna tawi ko women empowerment and feminism hairaga lana athra hanba lana meaning ama piba so Sonia gi had the opinion or Sonia gi definition that the kamaina describe tawi feminism women empowerment matang se sise yam matam du yam sensitive oi topic oi nei ko aduga definition je yam lan na chatkhibas yawe hoi ayam matam da okay nupa na tawanga ma nupi khoju kai tawanga moi to no haibagi rom da chatkhriba adu haiba na feminism haiside akoi ngasi somna khungau se phangi ba khungau se phangi je because history da mamang da past da feminist me am ma na ngamhalakibane ba adugi wari ne adoda aduga khoi hojikti kharbu normal tare ga khana wane ko manung de yengsilura ga di asoi ma mayam di lay aduga hoi history de yenga kanda nupi na hana leirami be mawong se siga hojikka kitang changes mayam ma ure dana adu mayam se kai no haibadadi obviously feminist exist torok pa de gine ba na aina haiga da babu yam lana khanda ba khoi gi anu mayam khangna le sidi yam normal oira ko physical hai yengasu nupa nupi ga du manai haiba nate ba nupa na kg tara thangat pa ngam na nupi na kg tara thangat pa ngam ja nate but nupa da su kg tara thangat pa ngam da ba lei ba then nupi da kg tara thangat pa ngam ba lei ba hai masagi oina pithok sarak pa masagi oina magi strength to kan ba khot pa so adugumba haiba nate habane ba just khogi nupi da hanthan u da ba se simangai okay nupi gi tawpham thabak ti sine hai dabida id yam fixed definition or fixed kenomak tham dabi fixed position amada tham dabida okay kitang flexibility thambi bado adugi wari ne ba khoina gender equality on the lakna ba ho adugumba ne ado ka hena yam soina chatpasu yawe and then hoi soi bai je si nupa khatang soi hela bizuna de ko nupi khar gi definition da yam soi ki ba khoi gi nupi magi choice ne ba ko suppose ai sina dum ai wife wife ma oiraga ai thabak tawroge habse ai to ai gi choice ne ba kaisu kai de ba and ai thabak tawge hai so ai gi choice ne kaisu kai de so sometimes mi kharana de mo okay thabak tawba mi khaina khatang strong women ne haina imply tawba su yaw da ba na te ba adudi thabak tawda ba women chumna yamna wana imung da thabak puraga leiriba gai sidi amu hanthana ubi ba moi di strong na trabra hai ba question am lai ba so thaina ai mari yat na khiba am su yaw gi 2021 adu yaw khiba adu di kitang misunderstanding leina khiba gi ne ba igi site ge so ka adu aina hainingi be pot di adu ne ba so women empowerment haga it's not only about okay mana thabak tor mana salary phangaga mana office chatlaga it's not only that topa tasengna magi choice ma lepaga leibudo adusu adubu thauna di leigadabane ba productive oi ba strength thauna di leigadam and aduda magi mathakta kanamtana nang adu tawda yade haina thoklaktabado adudi adu ne ba khoina oihaninge sine ko same thing ado feminism hairaga sengna nupana samna har kan da lekai akhoi lekai da dum yengo matam na ko nupa yu tap tai ngauraga pharing turing chatpado like ai ju chatpa yai habana te ba yai but still adu akhoi health patte na khanglei ba patte ana hojik adum akhoi na ayam matam da social media daga sum comment ka yengna kan da nupi sing bo hanthana yengba na ten then nupa sing bo hanthana yengba na te ko nupi khara adum yamna shiudo oiba haigadra moina ga kaino to kan da kaino nupa na youth ga nupi na yadri kai gino society accept tawdri kai gino yai kana na yaddo loima yai but still aduna khoi gi health toxic oi
adudugi thaktraga loredana if they want then they can have it aduga adudagi amu na thairakpa kanda household da yengakpa kanda chakhung thabak se ai khaktana tawgadra mama thanda taw haiba nate there are a lot of families nupa mayam amana nupa sing to imung nupa sing na chak thong ba imung nupa sing na kon pheng ba leba but they did not complain anything about that ana isagi sidi someone like aina chaba plate to aina pheng dong ne ba isagi responsibility ne ba na thra ana kini comparison tawda ba madaka leibra na ai sai dai so mani mani matang matam hai duni da hai khoi su suppose ai je working woman natabida dum ai se topa household kino gi leire khala se housewife hoina but then ai gi husband sina thabak yang wana su ba chatlure khala se ba ko som adini mana halakpa matam da akhoi su nungsiba kaubani na keno makti pizaning ni adududi aduda mo aina ai kay pizza do ino kay ai kay magi thong seba to do no adu seba ko ba yade like I'm taking care of my husband adu matang matam hai but again adu dang soi do is if nu pa de na mo nupi mo gadi nang na gi chak thong bam soi ha gadi soi re ko adu ni da yam mix oy sensitive topic oy yari khai di sigi pochi da compare tawdari ba pochi compare to bi da ba di help tong na ba na mateng pang na ba na ko ado matam su thengjilak panina rev up tong na ba ai khotna jarak ke so rapid fire lag ke ba ko there's couple of questions 5-10 what's one thing your friends would never guess about you friends na nang non da gi guess to ba so ngam da ama khatak da gira idea open book oi bani na ya ma khangam de di male but one thing ai gi ma hai do no oh my ai gi weakness se ma moi pang na di khangam adu mak te na open oi thok ta ne if your PhD thesis become a movie who would play you me okay obviously if you had to swap lives with one fictional character for a day who would it be? For a day. For a day. Okay. Swap tong na bahay na tra. Spider-Man. Okay. What's the funniest rumor you have heard about yourself? Ay gra. Kasyam yaman din na. Oh, I say kano kay hay tare. I'm not ning ba man ko ai marksheet se semzil le haba adagiti ai se chelu re haba si rumor sam nok ning okay what's your biggest I can't believe I did that moment okay ai atu moment amakak oiraga di kano mai di aina aphabda bu ro phatabul bu ro aina tawri do khanba phataba sulai ko da aphaba dum hairage aina kai ba what was that moment okay master year convocation day do alda I say some realize ta pa ta de hai ta hadi numit ama khakina ta ba just the whole adugi journey before gi journey do adu myam do loi nama hobjalaga okay I made it hai bagi type to na adugi moment to duga marak sida hajik se yam thina hoi yamna burning ori banangi kaino ne hai tare wari ne hai tare ko Diras noini gi Diras noini yamna hadi grand oiba moong dai dare ko dumaina propose to bagi akoina video su ure so akoina engagement haina ko yarabra and then when did you plan to get married adi what can it ado engagement gi de koi maitai gi chatna bi lai dana so adi maitai gi chatna bi yam phajana kano halaman ga haina ba khot ba yam pamjai ba ko ana adu ngai khini and ai su ai thabak career da my own silly then same thing magisu so adu da career da hana phajana focus tau khini and couple of years khar changeni okay ado adi Sonia su amarom da hire gadi Manipur represent toriba artist amane go and then Diras tu yenga ko matam da Manipur gi mai amane hai tare ko Manipur gi masak puraiba yamna keno toba footballer amane goalkeeper yam thina mayam na loina mak lugap tok jabai tare ko ado
relationship from the lakpa matamda kai gumba matamda ga Sonia na ga kai di Diras ki matang da ga coach ko ishalu ba matang ga yaubra hai di football ki matang da ga coach ko ishalu matang yaubra and then Diras na su Sonia gi acting om da lakpa matamda mana ga di acting gi mo ong ga taksit lakpa matang ga yaubra hoi match ko ba yeng ba matamda ka hata pakhat pagi ko moigi budi moi nen khangi ni da goalkeeper oi bani na feel gi mayai phau ga chenthor pa ya oi ba ko adu de ai pakhat pagi chenthor ko no ga ina ina tak pai ba na ta high bi badi ya oi ba ko de moigi tonga ma strategy ne adu ni high adu ga su som de sum pakhat pagi goal chang khadra da pakhat pagi chenthor ko no ha bi ya oi and ai acting gi de I came to complain to this. Just said, I'm proud of you. Acting yam hai hai. Lovebirds got ni ko bro. Okay. Wrap up tong na ba last na la age ko. What's one question you hope people stop asking you? Okay, when will you pass your this one UPSC exam? Oh, please. Try to riba UPSC se. Tauri ba adu hangak pa sa I want the pressure ma piye ba and with all the things how to tonari me am siga ko adai mentally karam stable ba na te na ai gi khaksuna te khoi gi thabak siga career siga high ba am luri ba adu da sum hangjal up the pressure period it na so khanja ai je thenga bra am I too late hai ba do adum khalle ba ko adu do hangbirak tradi phani na ka ai khoi bai mama na baga thengna ba se hangbirak tradi na khoi ram tu ta di hangbirak no always to za ga thu matam da chief to bangam na ba ko khoi na nga side gi khaluri se acting gi career and then education gi hajik PhD to ri ha ni no ki khona ba kalian na khalu bane ba adu bunga sai gi UPSC aspirant na ma su oiram ba se ID wow hiding like try adu dani hai se experience oira ga de min haita wang na khan gi ai se khambra dunia ne pressure but also like na time the invest to it so what matter in our life is time adu nai na sa ha gi ai na sida so ai experience ama oire se because seba tawning en haibado if I ngamdraga so I would always find a way adu mai na seba tawba ba mayam gi tamang ta kai tawba yai habdi lambi ma chi ni na kai gumba ngamdraga so ngasai gi Sonia gi journey si yengjar gi ngakpa matam dai tai yam time management hairang go doba mi oina ui hedi acting gi so soidana bu chatle PhD gi so soidana bu chatle and then UPSC aspirant oi bani na matam khara kai thoga lai mamang di pham da ba yaroi doi ana time management of the so awa sanama ki thingna ngani khale so makha question lakse if you are not allowed to introduce yourself as an actress or PhD scholar or UPSC aspirant, how would you describe yourself? I would say that I am supporter. Adum haidi kanano mana rely kano nga thaning ba matamda ko ay adum laini ba so do type of person ne na adum me am the introduced to woman matamda apart from all the academics acting career adum I know in introduced to one. What's the best advice you have ever ignored? Quite a good advice to you. Nang na dem ignore to work. Ignore to busira. Adum min hai khuding mak se nang na to iba academic ki line the boy gira career line the boy gira or any ai atopa personal matters the boy gira just keep it to yourself phasana dum loki da layo mingon da nang na to iba plan se haidok no na hai be yaw iba ko adu ai ignore to ai dum like I told you I'm an open book haidi kem ta hide tong na ba yaw da do ai si tawri hai ai si tawri kai lot laga kai kana do no na dum khanja ba do ai wa khalda ado but aphaba advice ti oi do ne ba ado ai na dum ignore taw okay next like if this podcast is replayed 10 years from now what's one thing you hope has changed in your life in my life after you replay this podcast after 10 years kem ta change that change your life okay adu matamda ai career to pa ina pamjaba ma fix taw halamba ma pame ko aduga and then I'll gold dagi diamond promoter ko yenga se tor prana hadi gold or madagi dum diamond na dum pam lagi ba do makata tara ba duga yenga se last one ko
What's a question I should have asked you, but I didn't? To pa yan ba loy hungry na ay personal ba personal worry ba loy hungry hanga da ba Any question nang napabahang haning ba? Ay na di hu po. Adu jaga dum tat sum tau tau rak ta ba. Or like something smaina kinama phatta ba akhoi gi leiri ba industries that they always head comments and then Manipur giti viral adu ma mayam se thoe so how do you handle this kind hangi de ba nang hangi se how do you manage your time education yes I think nang I want education after that I want din Hani yam tina ko net mai to ba adu na am thagat pigre ba so I na ji taw de yum halaga amu hen I se prepare taw de ba ya roi ba mathang ben thagat na ba anda haji ki question do adu du ki answer of the people kamay na handle taw ke sa ko aina hangdi hanganing ba du kumbam khang da ba question hoi de adene haidi aidi handle kamay taw gi haibai mahutta ne mi jam kai noi hening e ba haidi amung tang hing ba mapok ne se ai ngonda khatang thok pa na ai ngonda thok pa si budi ai mo alo de ba haidi kem ta mangza ba leite na ai gi family leiri ai gi friends leiri ai gi partner leiri loina ma ai gi supportive loi oiri haidi side hen ma kai bu oi hangoni adada mo di laude adubu moi gi hoina khaluraga nuai tabado haidi moina asuk yamna hateful oiba worlds de hingi se kai gino moina mingonda smaina haraga moina kanaba phangi se kai gino kai amuk nang hingba punsin ai di nuai te mi sung khang khang na daba mi orga stranger man wa ba matam dana asma jam warang mani or ma je keno ma phatanung da thogadra na haibagi pakhachaba dum laiba so sigi mindset se hoi mi khudi ma na odi aroi ba nungsi draga di tubin na dum lai thopi ba maram ni koi mioi bane somju aisu khoi yaning daba nungsi daba yingning daba mi di loi lai ringa ta ne ba le ga su khoi na janga ga pok tawru de ba dum manung da thamjalle or sometimes khoi na magi matang or amagi kenom haining su khoi gi circle da o ma du tu tawe da tawe haina ra ga lore we don't moi gi life de hekta suffer taw na ba chak chak thilaga wangang ba du di taw de maram di khoi ju phana nungsi de phana yingning de ha ga ju ke magi mama mapa haibam lai ri ni ko adu madu khale or ahan gumba da oiraga na smaje kananu mai di mapani ko kananu mai di mamani kananu machi mayam ba mabung oirini ko haiba kitang khandaning bado moi gi place le haning bado adu maina khanhaning viewers mayam da nungsi draga di yeng biga no and then yengning draga sudum tubin lai skip to tho blog to adu maina haijaning one last message to your younger self advice to your younger self I advice I younger self the pio hargadi yamna lambi yamna khanjin gano lambi ama khatang khallo do lambi ama khatang da phajana chum na chatlo aduna khwaidagi best ne hajiki matam da di na yam ka hen amasu lamjan gano nang na pami ba pot ama khatang khalaga adu da khatang oina phajana hotna won haine okay haji losin bagi tanja do lomina se hangning wadi am yami ngasai ki haidi matam su leishalak trei ko mathang ya episode madam muksai ma ke kaujara ke chilaba matam ga ma kai thupirga smaina khoi khonjel na haijaru matam da harau lakpiraga awanungai wari mayam ma yutta or haidi hagula iba generation sing da ko amna inspire to ya go wari mayam ma khonjel gi site ta share to bi bai da makta su thagal phongdok chege duga sisina uhai dagi uhai thank you uhai asri hai ma'am uhai dagi hai ma'am thank you so much thank you ma'am yaw sisi kayo mango ra adu mango thank you Listen na matan jalo mi na. Okay.